Salam alaikum, bonjour, bonjour. Now on a silly therapy, the salmon no coca on. Partagez le live, mettez le cœur. Vous êtes sur la page de Namna Silly Thérapie. On va aborder encore ce matin un sujet très important concernant la thérapie cognitive. Ngaray sendode hande toɓɓere kelɗunde ko yowiti e fe jikkuji ko honno bana adama wawata ñawdirde jikkuji ma ko honno bana adama wawata sennidirde ko wiyete miijoji moƴƴi e miijoji nawninayɗi. Lampo Jama Balde bonjour ko non woniri e miijo ino nawnina si tawi ngol feƴƴi miijo ngol wonti ko miijo duwa wonde. Koydol hino nawnina si tawi ngol ittama koydol ngol wattama goɗɗungo mana ngol wurnama. Koydol ko koydol, miijo ko miijo. Alamo hoydata, alamo miijotako. Mais no wodi alhaali go hakat arata ha tawa miijo ngo wontani wonɗo miijade on nawnare. No ara kadi alhaali ha tawa koyɗol ngol wontani wonɗo hoydude koyɗol ngol nawnare. Na non haray wonde ko koyɗol ngol nawninimo, na wonde haray ko miijo ngol nawninimo. Ka haqiqa ko ɓennata kon filtre ji wonɗi e makko ɗin no woni yi'irde noon miijo ngon, interprétation no woni firirde noon ko ɗum ɗo addantamo nawnare nde. Na miijo ngon wiyete nawnare, ko kanko firande makko nden, yiyande makko nden ko ɗum ɗon woni ko nawni. Ara yewte fiɗi ɗon vigile. Partagez le live. Merci Boubacar Pouli, merci Ousmane Diallo. Voilà, merci beaucoup. Merci Diallo Daoud depuis l'Algérie. Kassimouba, partagez le live. Naam, bani adama no Allah tagiri non bani adama sonjamen on fof e ɓuttumen on fof kaka waɗno en ɗon suɓotoɓe. Wayda ko nden moƴƴere ɗon e wontani woɓɓe e meɗen nawnaje e halakuye ɓayi en waɗanoma suɓotono. Wano kulloy koye ma leɗɗe ɗen ma fella ngon andi koye ala ɗin miijoji, par ce que tagu ko Allah tagidi kon hiɗi ɗon e wata suɓade. Nde wonno kanji, excusez-moi, kanji ɗi waɗanaka ngal teddungal ɗon suɓagol e beteke ɗen bange ɗon hiɗi ɓuttini. Si tawi ɗi heeɓi ɓudde sahawuji majji ɗi, ñamugol, ɗanagol, yarugol, ayiyay hakkille majji on no deƴƴiti. Merci Amadou Korka. Jonnon enen ɓaytun Allah waɗani en, o waɗi en bana adama, o teddini en, o waɗi en suɓotoɓe. Joni noon si a wawali ƴettude responsabilité en nder suɓandeji maɗi waɗata ɗin harano humodiri e haqiqa ko ɓuri hewde kon a heɓay muskila probléme ji, heɓa sonjaji hakkunde ma e yimɓe ɓen, heɓa probléme ji hakkunde ma e Allah taguno ma, heɓa probléme ji hakkunde ma e wonkimmaki e ɓandu ma ɗum. Haray ko sonjande wonno an a suɓinama mais a anda ko hon ɗum ɓuranma moƴƴande. Merci, bonjour Nawna Selli, merci beaucoup, bistalama, merci. Kono adama no wodi ko duwa famde no tawa e muɗum no yi'irta hoore ma non, dans la spiritualité no yi'irta hoore ma non, no hittiya no yi'irta tanama non l'autre. Donc kadi c'est notre point, duwa ɗum laɓɓinede no yi'irta hoore ma non, no duwa wonde no yi'irta hoore ma non hara kono wonirɗa non, ko ɗum enata le moi réel no yi'irta hoore ma non. Allah walle
tawande yiyande ɗon inde laaɓa hara wona l'idéal wona ko miijiɗa hoore ma kon wona ko wiyaɗa kon par ce que nawnaje ɗen ko ɗo fuɗɗoto si tawi yiyande nde yiwɗa hoore ma nden koko wonuɗa kon yiwɗa hoore ma haray Allah hisinima foddeyɗa jogitiɗo ɗum l'authenticité kono si tawi yiyande nde yiyata hoore ma nden ko yiyande nde miijiɗa hoore ma yiyande ko ego ma guddam maɗa wi'u ma kon mana ko wontiri ɓaawo ma kon société on haray tu en danger haray si tawi ka kannedi haray bi problème par ce que kannedi ɗa wawi ɓe wawma wiwde a gaynata ko a fus ko a fuufa fuujo ko a nagge ko a barir excusez moi a janga a barkata mais est ce que ko annon wona annon kono noon si tawi o tigi ko pay kum mo hooloto ma si ko ɗayɗo o hooloto ma si tawi gandal makko ngal muuta o hooloto konko wiya ɗon ko ɗum annon gande ma nde sendidira gonga e fenade si tawi an neɗɗon a hoolike ko wiyaɗa kon ndi hooloto et le cerveau va fonctionner en fonction de ça wattane yiila ko honno wonɗa yirde hoore ma mi andintina on ici on parle de la spiritualité. Spiritualité no certi religieux seeɗa c'est à dire religion si tawi spiritualité wara nder to ngare no wewa moteur mo auto mo ala moteur tadi haray ko julɓe jogiɓe diina kono diina kan yeeyi acciɓe yon haray kadi koko hande kadi koko yiyoto ko kene ko feñata kon ko ɗum ɓe folutirta e mum mais ko wiyotako ko haray ɓay ɗum ɗo yiyotako ɓe wawi nandintinade ɓe feƴƴa joni may no yirta noon tanama l'autre no yirta noon oya Allah walle koko o woni kon wonɗa yiwde koko o woni kon wonɗa yiwde wona ko wonɗa mo miijade kon par ce que an si a yiyali hoore ma ko wonɗa kon si tawi koko miijiɗa hoore ma kon ma ko yimɓe ɓen miiji ma kon wonɗa yiwde hoore ma automatiquement ko ɗum projectata e oya hande kadi ɓay na ko wonuɗa kon wonɗa yiwde hoore ma a wawata yiwde ɗimmojo ma on ma tanama ma goɗɗo go yiyande ko woni kon par ce que sa yaali oɗa l'autre ko o woni kon automatiquement koko miijiɗamo kon yiyata ma koko yimɓe ɓe wi'imo kon étiquette ji ko waɗa e hoore ma koko yiyata laatu en danger ko on tuma fuɗɗotoɗa nanude ko haalali ko on tuma fuɗɗotoɗa yiwde ko hollali ma la nawnaje ɗen fuɗɗike arde nawnaje ɗen fuɗɗike arde tata ɗum ɗum koko wonɗa miijade hoore ma kon ko wonoyta ko honɗum wonoyta l'avenir ɓay buy no hulɓinira ɗum ɗo l'avenir ko honno woniroyta ka dewgal ma ka ɓiɓɓe ma ka golle ma ko honno nawiroyta hay gandi nandi ɓe mari garanti koye piiwe no yurme ɗin calcul ji ɗon kadi Allah walle tawa hiɗa ƴetti ko wiyete kon avenir acciri jooma avenir o Allah subhanahu wa taala ko kanko jogi fiyake ila kam woni yewtude ɗo nawri yeeso anduɗo ɗum ala sona kan de wonno anduɗo ɗum ala sona kanko harayɗa jaɓi accirgol par ce que sa jaɓi accirgol mo a rowtiron to ngal dongal fenande yanko ɗon o kippoɗa e hande o si a jaɓali accirgol Allah subhanahu wa taala ko honɗum aroyta ɗum ɗon jattete golle ɗe duwaɗa gollude ande de jonne ko wiyete ko nawnare ande de porto wiyata anxiété honno mi woniroyta ko honno mi ŋañiroyta ko honto mi mayata ko honno mi heɓay mi heɓata barki barga jamboy ka jambata nawnay ka nawnata cancer aray oy no yurɓe ce sont des maladies ko nawnaje ɗe ɗuɗetake sifede ka meɗen wodi no andude fi majje moƴƴano ɓayde ɗuɗetake sifede ka meɗen si ɗe nawnini yimɓe ɓen ɓe doga ɓe yaa ɓe mocco c'est ton choix
c'est pas ko nami inna tama ko no do ada nyamdora mais andu wona won do ma moccude on wona konko wona moccede don wonata lekki nawnare manda e ngare non si foden film ko an wonata lekki nawnare manda ko an wonata lekki nawnare manda sabu yirtitagol dans l'authenticité fuɗɗoɗa yiide hoore ma ko wonɗa ko fuɗɗoɗa yiide mo wona an ko o woni ko fuɗɗoɗa jaɓude ko aroyta kon na e jungo ma parce que sa jaɓa ɗum ɗo a natay ka fek sa fuɗɗike yiide hoore ma ko a wona miijoji ɗin e koyɗi ɗin jokkay miijoji ɗi wona gonga ɗi are tu attires ce que tu es sa fuɗɗike miijagol ko a wona automatiquement ko miijo ngo wona ngo wodaka kadi arata ko koyɗol ngol wona ngol wodaka arata ko yimɓe tawɓe wonaɓe gonga e konngol e kuuɗe ko ɓe garata c'est ça la spiritualité si yimɓe noon ɗum ɗo ɗuuɗi e nokkure ko tampere baba ko nokkure hande kadi ko nanata ko fi ñanne ko fi mbile ko piiji ɗi ala dalil ko ɗum tun hande kadi nanata kaari no waɗi hunde kaari no yewti hunde piihoy koye ɓeydata bani adama nawratamo yeeso Allah dandu noon sifa oɗo kadi heɓude ɓiɓɓe taw ko sifa ɗi konguɗi yaltata ka karawo makko ɓe nana parce que si ɓe janɗidi e mum ça va les rattraper ɓe wa'ay wa yimɓe wonɓe haylade hara kolombowal no ko dande maɓɓe yiɗo ɓe o anditay ngol kolom ɓen anditiraɓe saabu kolombowol ngol ko dande c'est l'esclavage mental hara yiɓe e diina fenade sa woni e diina fenade koye gurdam fenade wonata sa woni e gurdam fenade koye gurdam jurodiro wonata an ka goɗɗo yima woyɗa mari mo juroɗa ida mari guerre mondiale mo anda ko honto déclenché ko honto lannata ida jokki do merci Mamadou Billo Diallo merci wayno ndir golle non ɗum ɗo ne waaki so tawi a wawata waɗude frein so tawi a wawata freinude so tawi a wawata haɓɓude ha ɓuuɓa so tawi a wawata freinude ko wiyete kon la résistance émotionnelle dartagol kisum dartagol ko anda dartagol gonga si tawi a suusata daaritagol e nder daarorgal si tawi a suusata few yo goɗɗo torse pañaki tawi a suusata sifanin piiji si tawi an ko welay ma ko wowuɗa koko anduɗa ko wowuɗa nande kala ko nanuɗa tawa na ko wowuɗa nande an on yaltugol ma c'est pas facile ko anduɗa kon ko aduna ɗo ko ɗum ɓuri fannude kon kadi ko anduɗa ɗon 95% ko tuunde ko non ɓuri yurnude merci David Palmer l'infatigable donc voilà il faut être vrai na ɗum hawrodiray e debbo fek na ɗum hawrodiray e gorko fek o waɗane honɗum love bombing inna mi hawrodiri e am sœur am mi hawrodiri e o ɗaɓɓaɗo mi anda ɗum ko écran non photo ñande o itti masque o yiiɗamo kanko a hersay ɓe wonnoɗamo mantorde yo andu jaa ko sifa ɗum wonɗa wurdude mo hersay honɗum no hewtima wondugol e sifa o neɗɗo ko haalɗen dowga kon le moi réel n'existe pas chez toi neɗɗo gonga yankojo a jaɓali on ɗum feeña koko miijiɗa hoore ma ko wiyaɗa ko mene ko tugalal ko dimo ko malaika ko
wata ɗum hote tu n'es qu'un être humain point barre ko bani adam surtout wano oɗa wano oto ko moƴƴino e ma ko bonino e ma hiɗa heɓa moƴƴere hiɗa heɓa tampere hiɗa heɓa newede hiɗa heɓa albala hiɗa jala hiɗa wulla ko a bani adama to ko ruude ala yeeso ton a wawata famude spiritualité a wawata famude ko a homba wawata famude authenticité sa yiltito sur terre sa yiltitaki ɗo c'est très dangereux parce que on est trop exigeant sur toi-même là tu es en danger trop exigeant a sattinane hoorema gurdam a landoto hoorema piiji ko tawata non ko sayi mum hewtade. Merci Diallo Youssouf. Diallo Youssouf dit people are not changing. Is the mask is falling. Merci Diallo Youssouf. Oui, yimbe ben ala change. Na wi modi ma change, mo change ali. Awi bengu ma change. O change na ali ma. Ko kanko no. Ko su darnden oit. Voilà, merci de partager maintenant le cœur. Merci Mamoudatou Diallo. Donc, la famille, qu'on donne aux spiritualité, parce que ça te donne la liberté. Pour jour tu as jokku de dîne, si tu as une spiritualité, quoi, piro di fait de l'utata, ma piro di legnol, ma piro di clan. Parce que ko hoggo sa naati e hoggo ko forcé ono wonɓe ɓen ka nder hoggo ton yon juro ma yon darto wonɓe hoggoji ko mais sa woni e hoore laawol sa jokki joni laawol mango misal ɗo joni sa bommene meɗen kuntiya sa a yalti ɗo joni hiɗa yawde kuntiya ɓay ko hoore laawol est ce que yiɗa mari probléme yimɓe ɓe fottata a fotta e woɓɓe no jawrude a yiya e woɓɓe no joldude a tawa e woɓɓe no dari ka sara laawol a yiya yimɓe no jooɗi a yiya yimɓe no discuta a yiya yimɓe no jala ala probléme ɓe fottata ɓen ka hoore laawol par ce que on wonnata c'est quelques secondes ƴawowo taxi goɗɗo no jippo ça tu n'as pas de problème haaju ma ko woni e mum ko destination ma o huulande ma nden haaju ma ko woni e mum siko madina siko en ville haaju ma ko woni e mum kaka fokkutuɗa ton ko ɗum wiyete ka allah ittagullah wula e allah kaka fokkutuɗa ton haaju ma woni e mum ittagu yawman hule ñallal turja'una fi ilallahi allah ina hulu ñallal ngar rutteteɗa ka allah haray haaju ma ko woni ko honto mi fottoyta e tagudol am ko honɗum mi yoɓoto mais mi tañƴinaki de ara yiɗa nadde ɗo no koko duwa mawlede no koko duwa lowtede mo tama e tamata emo ka kammu noona ka kammo woni honno kadi wirdoto wirdotako joroto jurotako turoto turotako ngari ça c'est purement dingue. C'est purement dingue parce que Allah landitoyta ko ma fi goɗɗo ko ndu waɗi de sa vie mais o landitotoma an si a rewno e ngol laawol ngol o hollunoma ngol o aldiri annabajo sabu muɗum ngol nanɗa fi muɗum o landitoto ko hanno rewa e makko par ce que ko ngol ɗum tun adda e ma haaka makko ko lutti kon fof ko ha e feddiji ha e inde yimɓe ha e hoggo ha e gallew goɗɗo ha e sala goɗɗo ha e laamateri goɗɗo nde yewtatta ka yayte to ko ɗum waɗi to eni hulu ñalande nde ruttotoɗa ka makko par ce que ayi kon ɗum waɗi si allah no dolni ko ɓay piiji ɗin fuu kaka makko ruttoto ɗum ɗo ko doole ko ɗum mo inni allah no muññi andugo diina ɗoygol o muññano wonno o muññano honno o muññano hombo
si Allah nettinanima ɗum no serti e muññanagol ma. Enen ɗo joni si wiyama nange ngo jonne ko ɗum waɗiɗe wiide nangemma ko wayi iɗen loyi Allah haji mum nange ngujjo yo aye joni ɓe waɗi moye kasa ngewu gara ɓe inna Allah may anda ko waɗete kono Allah muñanton. Merci Pa Mamou Malal Fafaya, merci. Partagez le live, partagez le live. Ici c'est l'éveil. Mais nous avons une page dans la chaîne Lyon. Ko derol fi pinal gandal ko feere. Allah hokima gandal ngal jogiɗa ngal hande duuɓi ɓaawo ɗonu harayno si tawon won ngal gandal ɗo haray ko a savanjo ammo yahal école few ammo yahal duɗal few gandal ko information yaltuɗum e nder recherche nder ko ɗaɓɓita gandal ngal jogiɗa fewndo ɗo ngal duuɓi wulure ɓaawo hikka sa naniranoma sa famuno sifa ɗum ɗo haray ko a savanjo a wonay no wali e koɗoli yimɓe wiire no yitira ɓaamo nema mo wonɗa e mo gongande ɗe galle ɗi duufiji ɗe otoje ɗi climatigére ɗi lamɓe ɓe mbawa ɗo heɓali ɗum ko wiyeteno ɗo lamɓe ɓe heɓali ɗum ara ko se gara ko wano firawnayi ɓe heɓali sifa ɗi nemaji wallahi kono gonno ɗoyti tampere ɗoyti ande ɗoyti kulol no andi wona ton c'est l'éveil qui va t'aider ko pinal ngal walla en hande jawdi no woodi gandal no woodi doole no woodi machine ji no woodi mais si a fina ko an wontata maccuɗo majji ako fiɗum nawna sellu min mi ɗaɓɓa 1000 vies 30 vies mais qui a besoin de ça? Moi je n'ai plus dans ce genre de besoin. Moi je suis pas un esclave. Wona mi neɗɗo wala rukantoɗo geɓal miɗa jogi semina faala ko waccala mi waccay hoore a ñando ñanda nawna selli thérapie ñando ñanda mi yiɗi hoore a ñando c'est à dire ko hunde nde mi andi miɗa wawa waɗanɗo mais j'en ai pas besoin de ça. Voilà, je suis devant vous ici pour partager mes idées et me faire de l'argent. Mbiɗa yeeso mon ɗo sendata gole moɗon miijoji hanndi e kaalisi je suis pas fake. Je vends mes formations, je vends mes produits. Kala wiwɗoma nawna selli torike mo innimo o fenayna nawna selli kala sutenɗo o page andu c'est volontaire. Moi o hunduka okkora mbiɗa hersi Allah may angata. Merci ennemi Diallo, merci Julde Bello. Maintenant no wodi piiji ɗi duwaɗa renade ma sa falaka yiwde hoore ma ko a wona no wodi piiji ko duwaɗa renade andu ko wiyete ko gorko par ce que so tawina gorko ko a debbo gorko yo jaɓu wonugol ka o ɓuttinta ka ɓuttinanomo fillito na gorko awa balɗe maɗen cellal maga ɗaɓɓere ma jawdi ɓe jaɓu wondugol e ɓuttinanomo. Gorko sino faala arde ka spiritualité yo o wonu ka ɓutti ka deeƴi. Là il faut choisir ton partenaire. Si a wo pi suɓagol a halkike a yiyata spiritualité adduna ko faalaɗa o on debbo mo wonduɗa ka nder suudu on ko suɓete a deeƴe si wawa yiide hoore ma kono noon deeƴirta a wonda e ko deeƴinanayma. Si tawi ko a sonnajo
wota jaɓu wondugol e mo dankotako, wota jaɓu wondugol e mo dankotako. mi haalne ɗo hunde wotere, gorko ko e bullari taga, bullari ala valeur, ko sabu ko o dankotoma kon jonnata mo valeur, barkina ɓiɓɓe maɓe ɓe haalantama ɗum ɗon, ko ɓe innayma ko sabu an ko rukotoɗa kon, sabu ko rukotoɗa kon ko ɗum barkinta ɓiɓɓe man. Non, c'est deux côtés. Sabu ko gorko on dankotoma kon, ça lui valorise parce qu'il n'a pas de la valeur. An sonnajo koko mari valeur, koko tappa produit fini koye ɗum iwɗa adam, gaynanoma gollede fes moƴƴi, ru waɗama e mum, ɓandu ndu labama, andi leydi bauxite no to, si bauxite on defama goɗɗum yaltay, aluminium laaɓuɗo pur, ça c'est un produit fini. A andi cacao no to, si gollama goɗɗum yalta ɓena ɗum produit fini. Café no to produit fini mum no to, c'est à dire c'est valorisé. Adama ko wi iwi e mum kon himo hersiri go e bullari banare, ko ɗum waɗi gorko so heɓali kaalisi, o heɓali jawdi, o heɓali laamu, o heɓali doole, haray mo hersiri hoore makko. La sukle debbo no hersiri ɗin piiji no no rewɓen no finde ya golla he na ko ɓe yiɗi fanke. Spiritualité ko fi wonki jangata fi ru a jaare ɗa andi banande rewɓe ɓen heyɓe yawde golle na ko ɓe yiɗi, ɓe moƴƴi no mai na ko ɓe yiɗi. ko ɗum waɗi jogo ngesa ɗo ya jombude, ko ɗon bete woni no sitti mai yawgol yalta yaha golle na ko o yiɗi, c'est pas dans sa nature. Parce que naturellement elle a de la valeur. Naturellement la femme a de la valeur. Naturellement. Gorko non, pour que l'homme trouve sa place dans le monde, ko be o moɓa, ko be o yangano, ko be gorko ma on lakke, ko ɗum yiyata an a sonnajo, sa inni a ƴetta e place makko c'est fini, a waɗi modi ma. Ko be o doga haysko yo suuɗo, o yaha o yangano goɗɗo, o hinnaɗo barka o jarama danki kimmen yiyarmaro tan o tawnano ayna wiide modi ma gaynata, woɓɓe no andi wo gayna a wi ko a debbo, ko a gorko 50%, a debbo wiya ko a gorko 50%, 50 o kanko wima a ko Occident, ko pour Occident na gadna ɗo je. Il faut voir les Indiens, les Asiatiques en Occident. Et ils créent leurs entreprises, se fait de flou parce que ils ont des placements. Il faut voir les Noirs, no Europe. No Europe. Nanti tawi ko justice yewta hakkunde mam. Avocat kortokar qui va garder les enfants pour yon payan natiri do joni quoi on a jabal won gol gorko 100%, ora jabal won de debbo 100%, et puis vous allez payer le prix. Ɗum ɗon fof no setti vos enfants là koye ɓikkoy ko heɓuɗon e on stress koye naadete yiide jahannama ɗum, je te le jure. May siɗa faala yiwde hoore ma ko wonɗa kon, hara wona ko miijiɗa hoore ma kon, an a gorko wondu e ɓuttinanowo. Non, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de classe, hawre hoy me iɗa andi ɓuttinanowo ma, iɗa andi kadi adinowo ma. An a debbo si a faalaka yiide hoore ma yiyande feenande wonu nokkure ka traitetaɗa très bien, won te traite bien, danketaɗa wonda e ananɗoma e mapaniɗoma, faalaɗo ya won Miss Mondo,
ha sutiɗo mo wa mis nawa mbabum donc non mbawi si a jaɓali vivre dans la réalité soit sabu neydi ndi ma sabu ko holiɗa ma sabu filmuji koye darata ɗum ko kirɗi ɗum non ça c'est pas la réalité ya fotta e l'homme l'idéal pucco pacca o ƴawne ka kammu hollita aduna fof meɗen ka kammo meɗen baba sukkayi kammu ngu ngala tugale ko kanko woni tugalal ma so sorti ke non poy ceeki on tuma noon heɓata nawnare wiyetede désespoir chronique boyno nawni ɗum manque de motivation c'est à dire ko hay immagol bimbisi des problème sa hewti ɗo ɗa yahande fil rouge o nde watta yila ñande wo hiɓe poyon gotum manque de but c'est à dire ala ko ɓe hulani hande kadi ils n'ont plus de chance o anda kon ɗum ko wurani. Merci Mamadou Wuri Diallo Heriba, c'est mon client de l'abbé, merci beaucoup pour avoir acheté des produits. Donc may en andi kon wonen tampinde jakka wona ko wonma tampinde ko wonma tampinde kono wonɗa yirde ko wonma tampinde ko fo c'est ça la thérapie. C'est comme ça qu'on accompagne les gens, c'est-à-dire ko filtre ji ɗi mawɓe ɓen waɗi e maɗi, c'est-à-dire dina kam waɗi e ma e société on waɗi e ma koye ɗum wonɗa yimde aduna o sa ɗum no aduna wonir noon an ko aduna bo yiyande ma nden anci laaɓali gonno yirta ko lutti ko yoniɗa e nder suudo fenêtre ma on fof accon hakke no waɗa beppe no mawla beppe fenêtre ma on fof vitre je ɗe kala liinuɗo to concol ma o ton ko yiɗa no feƴƴa sigga e beppe no e makko. C'est comme ça la vie. Et to yiltitoɗa dans la thérapie wawa ande l'authenticité qui tu es e ɗon wona jentagol tun wawa ma wallude. Il faut que tu sois écouté ko beeɓa kadi ko jentoma an e nder ko jentotoma ko o yaltina poson mum kon o inna hino ko ayi o poson ɗo dogu ama ayino ko juutuɗa heɓude jawdi juutuɗa heɓude gandal ko juutuɗa etade ko juutuɗa moccade ko juutuɗa lootade coofe karam ko juutuɗa wadde talki beppale ayi kon toɓɓum noon si a gerali yiltitoɗa yaha régla ko ka hewtitata ɗon tawa ɗon no ɓuuɓi tawa ɗon no deeyi a gorko an a debbo ka wonɗa ɗon tawa ko yangantoɗo ko zéro non nde nawnare nde docteur je wonma feetinde fi mo wari kode lekki mayre hiɗa jogii ta sikku ɗum ko mere miijuji maɗi émotion ji maɗi ɗi émotion ji négatif ji no humodiri e nawnaji maɗi o muusu reedu o probléme ɓooje o probléme heyre heymi mi haalanima gonga kan tout est là. Joni noon ko honno famirta ɓenta kon schéma cognitif ko honno famirta ɗi filtre ji ɗo ɗi interprétation ji ɗi firoji ɗo ko honno famir ko honno ɗi attaquirta goɗɗo ko honno ɗi jogorto goɗɗo iɗa dowa famude bani adama no hakkunde mo ala thérapie mo ala éveil mo hakkunde piiji ɗiɗi mo hakkunde kulol e jiibu ɓernde ko ɓenta kon frustration en yewta fi ɗi émotion ji ɗo ɗiɗi ɗiɗo émotion ji émotion ko ɗum wiyete so'ande c'est que tu sens ko meeɗata kon si action mum waɗi mana si gollal waɗi si goɗɗum tappi ɗum ko honno wonirta ko ɗum ɓenta émotion honno no so'irta non c'est très dangereux si tawi ko fenade joni noon miɗa arde
no tawa ko hulɓinta en konko e ganda, no tawa ko hulɓinta en ko anduɗe, no tawa kadi ko jiiɓata en ɓernde no faalira ɗen non hunde nden yo wonir nde wonirali non frustration. Hiɗa faala yo nangen ngen yalta farñite ɗen fuɗɗo ndiyan ɗan ara wii, ça c'est la frustration. Ayi ɗon tu es en danger. Pion non, parce que c'est pas toi qui contrôle le soleil. Na hunde wonde e doole ma won jiiɓude ma ɓernde ala e doole ma. Hiɗa faala madan on yo wono wala madan on wonali la frustration. A yejjiti an wona madan wona an. Asa yalla wi almu'minuna walmu'minat alkhabishuna walkhabisat. Allah no wawi yewtere. Allah inni siko a julɗo ɗaɓɓu julɗo, siko a gomnino ɗaɓɓu gomninɗo, siko a soɓuɗo ɗaɓɓu soɓuɗo, tertoɗa haala ko no raɓɓiɗi a pooɗa yo raɓɓa po probléme ala adda e ɓeere ngun ɗum wadda o wayla waɗa tampi wonɗo ngati ala ton. Ayni ko ɓiɗɗo kaw yawre ko ɓiɗɗo bappa yawre ko ɓiɗɗo Allah anda ɗum si o wima ɗum ɗa andi onon on jannayi kranko mon may joni noon ko honde tuma miijoji ma ɗi wonta nawnare ma kulol ma ngol wonata nawnare. Joni ɗo no famiren yewtere nden les émotions viennent de la situation. So andeji ko e nder situation duwayude, so andeji ko e nder situation duwayude. Misal ɗo joni a ari a darike e hoore couleur du bondu yurnoɗa ley ton tun kulol ara e ma, ɗum ɗon ko situation couleur ndun hulɓinma. ɗo ko universel, neɗɗo fof neɗɗo si ari darori ɗon noon daari couleur ndu nder to kulol ara e makko. Là c'est normal, c'est à dire ko hulɓinimo kon ko goonga. Donc ɗon on ɗon si o pottitike couleur ndu ɗon automatiquement kulol ngol yahay. Joni noon kilo goto no hakkunde ma e couleur ndu ɗon miijitoɗa tun fi sifa ndun couleur ɗo fuɗoɗa hulde, mais ɗo kulol mangol humodira e couleur ndu ɗon parce que tu as 1000 kilomètres. Voilà ino nawnare nden, ça c'est une maladie ça. Ko hulɓinma kon humodira e ko duwama hulɓinde kon, naga couleur ndu wonɗa kono waɗi si hulɗa parce que ngandi ma ndin sendidira ko ɗon wonɗa ka ala ɗon kayri ndi sendira ko gonginɗa kon automatiquement ndi fuɗɗo créide des hormones de cortisol et autre chose, ndi fuɗɗo hibbude tooke kullol ka nder ɓandu ma fiya doguma dartoɗa. ɓay noon ko dogete ko dartete ko woodaka ko iɗi miijoji wooda ko wooda. Joni noon fuɗɗi ka nawnude ko yurmi kadi naati ngir yalti way adina fenade gerimo ɓe fi wartirini. Joni noon ɓayi émotion kulol arɗol ngol ala asidi ala daƴƴere ko ɗo wiyete nawnare. Woɓɓe noon doga ɗaɓɓoyal ko raɓɓinɗinanta ɓe ko ɓuttinanta ɓe ko raɓɓiɗi des solutions courtes. ɓe pooɗa liqueur, ɓe pooɗa drogue, ɓe watta musique kenen e amugol, ɓe doga ɓe yaha ɓe mocco, ɓe doga ɓe lowto nasi. Ça sont des solutions courtes parce que a ñawndali a waɗali thérapie. Quelqu'un doit t'écouter o sendindirani ɗi piiji o fuɗɗanoma de 0 à 10. Joni noon ɓayi ko solution courtuɗa ɓuɗa automatiquement
fuɗɗo attaqude koyɗi maɗi ɗa a miijo ngon wonta image ko ɗum wiyete koyɗi image film uji ɗin fuɗɗo tournude ka hoorema ka mbete ka nagge ka foybe kori ko an woni ɗin piiji gani mane no yitama ko a pepperi ko a hula reedu ko a fuufa ko a nagge le danger ko nde ƴettata kadi téléphone nodda un charlatan yiɗa hoyɗi laatoya danger parce que on no jogii hoggo ka o kolombata yimɓe kolomboje ko ɗon o adda e ma si a naati ɗon a naadi ɓiɓɓe ma ɓen a naadi juriya ma ça fait pitié ko hoggo jogi hoggo ngon no heewi tew jeyaɓe kala otowa nga yiratama ko ono rusa ɗon suudu makko ko wonɓe ɓen ka hoggo il faut rien ko an wi koyɗi maɗi miijoji maɗi kuyɗa guera c'est pas lui kono l'interprétation wona miijo wonna koyɗo ngol tampima wona batinijo c'est pas lui qui te fait souffrir ko interprétation no wonɗa miijorade no ko ɗum a tampi c'est ce qui te fait souffrir mon frère ma soeur rentre dans la spiritualité waɗu thérapie l'autre sabun de thérapie tu n'as pas de problème quand je parle de sabun de thérapie on a les sabun de physique c'est-à-dire qu'on désactive toutes ces émotions désagréables négatives dans ta tête jonno may en wi fino famira ɗa kulol mangol koko adna on fo kafi sa pottitike ko wonma hulɓinde ko nga ɓuttini ɗa no hay si teɓay tun ko fenade huluɗa hande kadi attaquete partout kala ko natuɗa e mum si ɗiɗo dari keɗa no yewtude bum facteur déclencheur ari a daari journal télévisé bon a lutti ka oto ma yiɗa doggude goɗɗum waɗi ɓaawo kelenkenken aroy kikiɗa joni keɗa dartiri weni e otowal tappuno goɗɗo naatiri ni naata e tefgol tasonamin tappuno o a wowtino fenalngol on tasonamin tappuno ɗa huli tum hay ɓe yaltini otowal e numéro tappuɗo ya on non hay goɗɗo ari inni ko min tappuno en no ɗum miijo wingino yawde tum o ino sooɗo tun no sooɗo o ko cancer ko no sooɗo tun no sooɗo ma no juula tun no juula no fokkiti jahannama lette gabru oyi nanginoma c'est une maladie ni no compulsion miijoji ma ɗin anda no e otowa ngal ala frein no dum bomba ena ko ñane ko jinna ko naati oy la ida kori ɓuttinana yimɓe ɓen haalna yimɓe ɓen goonga la ilaha illallah may joni no danger on ka nawnare wona situation on woni woodinde émotion o wona alhaali on woni woodinde so ande nde danger on nambara on ka nawnaje miijoji c'est à dire ko miijo ngon woni woodinde so ande nde tu en danger c'est purement mathématique si miijo ngon woodini nawnare maɗa kulol mangol ko wiyete émotion ma frustration ma ko an kadi wawata sansude miijo ngon fiijo goɗɗum ngo émotion keso arto wenta thérapie cognitive thérapie jikkuji ɗum menen ɗo ko ya lonti jikkugo baba dikki e sona ɗum ka fokkutoɗa ton ko voyage no retour ah oui les émotions c'est vrai so andeji ɗi koko ɗum siɗa jooɗiɗa darde film siko hulɓini ari siko ko hulɓinta ari hula siko weltinta ari weltoɗa siko jalata ari jala siko yurmi ari yurmina mais hay si an hiɗa andi ce sont des acteurs
qui représentent juste des personnages, des rôles. Il a dit c'est pas une réalité. Mais quand on dit ni émotion ne joue de match parce que ngadi ma di anda sendira go ngai fela sendira go virtuel ni ka go real kanyu anda ko an habbi ay nay no yurmi nay no wulbi ni no gade ko acci fera gol gade ma ne yo buttina ngora ma no le monde aussi c'est comme ça ay no ko bondo ko hali wo ko boni yata o ko ende fedde jeya ko hali o ko yite janna kono garra a jangi deftere ndem fedde o e mi jangale kono ida andi be ida andi des pensées négatives buyo mon ko non ne ira mawbe mon be jordo ko kaari nyami kaari ko kaari giri kaari ko kaari lampi kaari des paroles négatives ta halbu yeso bibbe ma si o janni kanka da yemu jodi fedde kaari manenda fedde kaari manenda fedde kaari bari bekaka al yahuda fe an nasara fe o yata wara makko adu tayni monto al yahuda wuri o yawo sappo god andi o wara mu jodi onno dabbude biri do ya o ko e makko an nasara ko eno moda si en danger alanda kadu ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ko filtre jimaɗin ko ɗum wonɗa yide aduna o wona joni mbilejo neɗɗo mo ne'iraka andugol mbilew so yi mbilejo inna no fotine winna c'est quelle culture ko culture on ɗum koye darogo woni koye makko aray o mema ɗum ɗin dalke o inna accutiro ɗen photo ça lui dirait absolument aray no wayi wa neɗɗo comédien jo yeeso makko ni an non ne irara o kare nyame kare o kare feri ka o kare majjini tubaka o ye bireje dubbo na bireje mulbima ko mijoji mari on granjo mo ida no watti din oyi ko welado no si o wela ka wattata ko dum tampudo yata ko wurdo e fenade o hulbinaake wala fusko ko kanko buri jasuto parce que woni ko ngaji fo ma ko dum wona dabbude fi yo wuudu koko jaasi mais non ne irada no ngayebuto abi anoma ko goddo hatta le wurin na yi ekram ko ma be no dari mimbariji no inna ajje fiɗugol yimɓe ɓe ajje gergol si tawi ko sifa ɓe ɗo wajoto goɗɗo andi gol kanko tigiri mo huuɗi ko sifa on gram ko yeta no acciti ɓengo ko naccitira ko talkurmi ka leydanki talkurmi an kadi ɓe jannata ɓe gaynade anno jettandum talkuru enna moɗa ngariɗo wara wattandu taw ka jiifama seeɗa yaltina nunnoɗano uddita ninna ndaari ko nder ga gonɗunde kono yaye cofonge mum yaye sumna a jonni valeur fenade ko ante nde wuura beppe ko beppe kam ma acca ñola ma ukko e ma ko c'est zéro ça alala ƴettay ɗum inna accumi awlo ɗum ɗo ha weta si weyti bimbi inna kon waɗi innamo heyka jonɗoma ɗum ɗo so wayi ko ganima nde wonno defa sa jonnanno koye mbuy koye waɗanɗalam pla salade mi arayno ɓete minunnoma konko naɓuɗa tan sa waɗananno ɗo salade mi ñama ha mi ha a heɓayno ko falnoɗa kono ɗum bonni dewgal ma poroto jase fi jase ya yawmal qiyama Allah nange ukke ka yiide onna jagaɗa holino an e gandal ma ɗa holino ɗi piiji wonna sunna nelan o mettez-lui dans le feu a luttay ton a luttata ton kanko an mais éviter les solutions courtes rente ɗum sa heɓi émotion ji haninayɗima noddugol firayɓe koyɗi lotagol nasi talkuru yarugol beere fimugol drogue
Ça, ce sont des solutions tellement courtes. Noddugol yimɓe ɓe anda fi mum wara rento. Ça paye pas. Parce que si arto est plus fort. Plus fort. May. Sa ñawndali nden nawnare a heɓay ko wiyete kon sentiment de gêne ɓittidi et évitement social, c'est-à-dire tawaɗa renti yimɓe ɓen ɗa sikkiti mo yiɗa sikkiti mo yiɗa sa yi police a probléme ari so tawi ko ɗo gardanami si goɗɗo no haalde fi diina o inni ledde gaboro andi attaque partout dans ta vie. Hande kadi no raɓude no wayi wa cancer i waɗa yahaɗa i waɗa ayi parce que le vrai moi n'a pas été capté. C'est-à-dire filtre ji waɗaɗe ma ɗin c'est déformé. Fikkuɗa andi no wodi linétije ko bale a wattike ko bale yiyata no wodi linétije ko dane. Voilà, ça c'est la réalité. Ko watti ko piiji ɗi woni kon ko ɗum yiyata no wodi linétoye ko rouge ko jaune no wodi ampoule oye sifa ɗum sa naati a sikka fof ko dole ko boɗi watti si qu'on appelle les filtres. Yon noon ko joɗɗinanaɗa kon fewde wonɗa boobo ɗum no jokkuma ɗum ko juutuɗa janngude so a janngali fimo aray a hoyya. Joni noon may ka toɓɓere men secteur ka fermeten ɗon ko honto ɓe hendi mawɓe mon ɓen, ko honto ɓe hendi société mo, ko honto ɓe hendi ha tawi hande kadi ndiɗo neydi mawɓe buy wersindoto e muɗum findingol ɓiɓɓe mum ɓe goɗɗo hokkata ko mara. Merci mon frère Maïnda, merci beaucoup Simba. C'est-à-dire ko honto buy nangi ha ka tawata yimɓe ɓe wona e maccuɓe aduna o. Sa yehi Daaro, sa yehi Europe ko ange min wona maccinɗinede, sa yehi Asie ko ange min wona maccinɗinede. Luttuɓe ɓen si ari maccangako maɓɓe ngo juutota, ils vont créer leurs entreprises, leurs projets, ils vont avancer, mais an tawa hakkille maɗa c'est limité. Darnaali hajjali nampuger ɗum na aduna noon wona aduna. Onon kadi bougez, créez vos entreprises, yahe nangue Europe, dominez. Modi yalte koye miijohoy mi darnaali hajjali keesuje fenande arana gurdamma haccuɗa en tagol. Sa hewti jogo ko ɗum falla, sa anda ko ɗum falla, va te former, forme won spécialiste e goɗɗum, crée tes entreprises. Sa wata créer ton artu ka leydi ma, crée ça, évolue dans quelque chose, won spécialiste yalti o gurdanta beji no ñammina kundule no wacce wona aɗum. Jonno mayi Allah dando ɓe wiyoton ɓen janguɓe tawa ko ne'i ɓe na janguɓe. Way ko arata tawa pay kum he kun ne'i foppin kum pay kun no ne'i, c'est-à-dire ko tortura kum pay kum fof si ko kum pay kum fijay kum jaggay kum fidday seeɗa, mais sa yi pay kum mokoba kum ko koye kaso woni. Allah dando a ronkude sendidirde gando e neyiɗo. Allah dando ronkude sendidirde lando e laamaɗo. Siya lando iya yeesoɓe mo hara ko laamaɓe sikka ko lando hoore lando no yoori ɓuri hayre. Lando nde arabu ɓen yawno wi anglais ɓe walle men laamo
ɓen walli ɓe haa ɓe hetti wono Arabie Saoudite et quelques pays de Golfe ɓe sikki ɓen wi ɓe laamu nde yooray ɓe sikki ko gongo en 77 ka ko 75 yimɓe temedere pet ari attaque suudu Kaaba ndu ɓe naati ɓe attaque salli jon no noddinde wari ɓe dirtini mo ɓe attaque laamatere ndi ñerta e wata ɓe yaltinde nder to ɓe doga ɓe ara ka dambude ɓe a wisnaper no dow ɓe régla ko on tuma royaume saoudien kamɓe tawi ala laam gandal ala kono wuggini tun no jangude wur ɓe sikkude adnan ko aljanna hocca la France ɓe won ɗon wiwde ko aljawdo ka ko annasara ko ɓen ɓe noddi les gendarmes français ko ɓe ngari ɓe sikki haray ko 4000 personnes ari tawi yona hay 100 personnes tawi nokkirɗe ko ɓe ngari délogi ce qui était à la Kaaba. Mais c'était honteux pour le monde musulman. Ko ɗum anga ceernojo sa dari ka suudu Kaaba ɗon e wiiga a yahuda an a yeehi parce que c'est eux qui les protège fa piiɗinge goɗɗo fin si tu attaques tu vas partir antisémite yaltu e ɗum occupe-toi de tes affaires ko yona 100 personnes laamu jonne taki won ɗo lanɗo si a yii hoore makko nde nde yoori hayya needi woyyoy ɓe français ɓe won ɗon wiwde copocaaba kamɓe ka maɓɓe goɗɗo wonata fonctionnaire a janggaale école mum ko enaɓe wiyata ka ko won je suis pas trop informé mais janga université yagayna ino diplôme naata e parti point woni ministre point woni secrétaire nambara leydi kala ko gollata Allah indi jangan ko ɗum o wi ikra kala ko gollanta jangande wona wi go mi yehi mi jangi ko jangan ɗum ɗon français jo a wonata ka administration publique sa rewale on école e wona yaaru wara yimɓe ɓe ndaaru ka men ɗo si goɗɗo jonnama ɗo poste bi sari poste ko enen kafuɗen ko ɗum wiyete public ko kaf gollowo men sa ari yeeso makko sikka ko kanko jeyi e an arɗo kadi kanko jeyuma sa jonnali mo ngenani a gaynani des corrompus kono waddi ɗum o anda ko a joɗɗinimo ɗo goɗɗo ari jonnambo wi wala grâce au parti grâce barki nene barki baba jamma on ko kafi kon an anda ko jama on joɗɗinma ɗon ko fi maɓɓe ko a gollo des jeunes esclaves de la société ko ɗum ko ɗum ɗo fo no wala yawde ka public ko ka public ton jawle heɓoto wuyɓe ka ɗeya leyɗele ko privé mari ko privé heɓata jawdi c'est pas dans le public kamen ɗo ko public wuyɓe no jangi no neyi kam par ce que ko neyi kam ko som a huccay tum vup yeyi joni may alannode yewtere men ko honɗum noon addi en o ta sikko ko ni wawnode mawɓe men ɓe nani wawno ko porto ari wallahi ɓe tawtiɗan ɓe tawhiɗen fuɗɗi taƴa si taƴano ko hanno enen kadi en évolue taƴa ɓe tawiɗen fuɗɗi hiɗen saññude na portojo holli en on no saññirte na arabuji wallahi ɓe tawiɗen saññude ɓe tawiɗen moƴƴinde lowa dumba ça c'est le début de la science ɓe tawiɗen moƴƴinde lekkele menen pati amen yahino itta gooko antiparasite a falti ko ɗum ɓenta paragigantel ko gooko ɓeɗa ɓayi blokama a fuɗɗi kede ɓen nangema libanejo no addude ɗa goɗɗum adday to nangema porto no adde goɗɗo nangema ɓe yahi ɓe rondo pinka e Russie ɓe yara France Chine si ndin fingari ɓe yiri goɗɗo moƴƴininde nangema baylojo nangema adduna ko ɓe wiye toon no jangi
o immo o yaha Russie o yaha France so yeyene finkari so waddi kum pinkal si kum boni o wata kum wattude ɓe yaha ɓe suuɗo ɓe jonna baylo ɓen o watta so yirama on bayle o yirama finkari ni moƴƴini bara mo pa ɓe nangama ɓe soka goɗɗo innama no jangi may neɗɗo janguɗo himɓe janguɓe ɓen ka diina ɓe yamirta yimɓe ɓen tertagol aduna yimɓe janguɓe ɓen ka diina ɓe yamirtama ya terto aduna fi honɗum hiɓe andi an ko aduna a wawata wonde ɓawa aduna donc na golle maɓɓe siko woni tun ɓe yamirte ko nelaɗo yamiri adnanko terte junubaji ɗin terte bakkatuji ɗin nelaɗo arali wi ha hande goɗɗo terto aduna kono tertotoɗa aduna a yahay ka makiti a yahay ka labtare a yahay ka bureau ji on yahay ka justice on yahay ka gachele on yahay ko c'est ça le monde sa terti ka aduna on ala ka makiti ala ka bureau ala ka labtane ala ka école ji on ala ton si on yehi ton ɓiɓɓe mon ɓe yehi ton rewɓe mon ɓe yehi ton ɓe tampay e hino nawnare nde terto aduna aduna tertadema terta aduna tertana nya mo hirminima manzalamana manjalamana montanyima accida ɗum on dawide dina ça c'est la religion d'état lama teri formay kadi dina yankoɓe c'est qu'on appelle religion d'état manzalamana montanyima tertaduna yafaduna ya ɗum he nobela laamu may angata ko watta ɓe yamira yimɓe ɓen ɓe terto aduna ko ɓay yimɓe ɓen ko aduna akira on ko ga remete aduna ko ngesa akira wala tansa nasibaka mina dunia walla wiɗo e papa wata yejjutu gaɓan mangal ka aduna ko mboy nema terto aduna c'est le religieux parce que lui travaille pas kono noon himo wuuri ka jiifaji mo himo wuuri ka jiifaji lamateriji ɗin kono woni jattude jonnaɓe may minnino religieux wonaɓe fof woodi wakkiliɓe ɓenen ɗo fof koye junngo maɓɓe woɓɓe maɓɓe min heɓi tawide naaɓe fof merci beaucoup siko woni ɓe yamiray ɓe tertagol ko tertoto ko junubujo no terto toñugol no terto sirku no terto ujjugol no terto coupeur de route no terto ukkidirgol leƴƴi no terto fenade no terto manipulation no terto wargol goɗɗo no terto ko tertoto kon ko a yi en ari ka réalité ka siko a vrai si goɗɗo inni terto junubu a famay ko ɗon wata gasude siko a fekka siko goɗɗo inni terto aduna ko non woniri ara ɗa andi a fenay sa yi joma jawdi a sujjay may ko ya wi yimɓe ɓen yo terto waɗugol bakkato ɓe ñiiɓa e diina maɓɓe kam ɓe ñiiɓa e diina maɓɓe kam ɓe dara noon gurnal aduna yanko maɓɓe o muru duniya wi ɗum ko daranteɗo e bappa si a ñaamay andaka woni iwde si finkari aray andaka woni iwde si oto aray andaka woni iwde si vaccin aray andaka woni iwde goɗɗo inna no jangi no ne'i ka may accugol bakkato ɗum ko farilla koy yon noon ko honno ɗum ko farilla goɗɗo mo wawali ñiiɓinde farilla taw farilla ñiiɓaali e makko inna yo terto aduna ko diina ko Allah yamirimo gon taw
accu ɗum ɗo wawali régulde gurdam makko inna e waccoɗum kon ɗum wonta ko naafiki ɓay sa accotako ko wiyigol holla yimɓe ɓen kañum ko malaika gollata nafata hoore mum nafata goɗɗo si lanɗo sujjay si jawma jawdi sujjay hase no yurum donc aray ande ko ɗo wonde hadde min weltike kala ƴettuɓe tammo jentinawna silde min andintina en page amen on wona mone hay goto puye mon ɗo jentoto page on sikka nawna sildi ko fimo woni haalde mais andu nawna selli ko fi jikkuji woni haalde si tawi goɗɗum e ko nawna selli woni haalde nawnade e jikku ma andu wona fandande nawna selli fi angiɗa wondi e jikku na ɗum woni hulande so ko ɗum wonno hulande an hanno o page fermino tawno ko fi goɗɗo mi udditinani o page hanno mi fermino mo mais nde wonno c'est l'idée si ko idéologie c'est à dire ko miijo wona senditede an a wata haɓude ngo miijo mi wata ngo haɓude kala ko wi'a ko fi goɗɗo ɗum juutata bappa goɗɗo sene sentike kala ko fi goɗɗo woni mo melato ɓay na juutata fi goɗɗo juutata ɓay honno confus darane goɗɗum des idéologies darane goɗɗum ta darano goɗɗo yande wayliti dole ke gerda hon ma yande ma. Merci beaucoup Bouba Mamou Diallo, merci Arbara Shipping. Meɗen salmina meɗen jarna wonɓe me windande ɓen fof wonɓe sutende oɗo page fop nokku kaɓe woni aduna wontira men ɗo wontira men États-Unis wontira men France Belgique Allemagne kala ka wonɗo e nder aduna o min nawna selli nous sommes ensemble en nan ɗo si tawi on heeɓi feere jantawol vidéo ji anni sike fréquence ji men ɗin no yaadi. Merci beaucoup, salamu aleykum wa rahmatullah.